වඩදිය කියන පොතේ එරික් මහත්තයා ලියලා තියෙනවා මේ ගාන්ධිතුමා ඇවිල්ලා මීගමුවේ චෙක්ටි ජනතාවගේ ප්‍රශ්න දාන්න ආවයි කියලා මෙන්න මේ පොත ලියලා තියෙනවා. මේ ඊට කාලේ බැංකු තිබිලා නැහැ. ඒකට චෙට්ටි කියලා જાතියක් තමයි මේකට මුදල් හුවමාරු කරලා තියෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ කරනවා මුදල් ඉන්දියාවේ ඉඳලා ආපු. ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න විසඳන්න මීගමුවේ මීපුර කියන දැන් ඒක සිනමා හලක් දැන් කඩලා දාලා තියෙන්නේ. ඒක තමයි ඉස්සෙල්ලා පැරණි නගර සභාව. ඒකෙදි ජනතාව අමතලා තියෙන එකම ප්‍රශ්න තමයි ගාන්ධිතුමා ඇවිල්ලා. ඒතකොට මේම විවිධත්වයන් තියෙන නගරයක් තමයි මීගමුව කියලා කියන්නේ. ඒතකොට මේ ගම තුල විවිධ පාර්ශ්වයන් ඉඳලා තියෙනවා. මීට දශක 5කට අවුරුදු 50කට විතර කලින් මීගමු නගරයේ ද්‍රවිඩ ජාතිකයන්ගෙන් ඉතා කිට්ටුවම ඉන්න චෙට්ටියාර්ලා තමයි බැංකුව වලට කලින් මුදල් ගනුදෙනු කරලා තියෙන්නේ. බඩු ගස් ගන්න ඒවා මුදල් ගනුදෙනු කරලා තියෙනවා. ඒතකොට ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න විසඳීම සඳහා එලිපච්චාර කියන පොත වඩදිය කියන පොතේ එරික් මහත්තයා ලියලා තියෙනවා මේ ගාන්ධිතුමා ඇවිල්ලා මීගමුවේ චෙක්ටි ජනතාවගේ ප්‍රශ්න දාන්න ආවයි කියලා මෙන්න මේ පොත ලියලා තියෙනවා. ඒකට සාධක පවා කෙමින් මේ මතු කරගන්නට හැකියාව තියෙනවා මීගමුව ඇතුලේ හරියට කිමිදුනොත් එහෙම. මිනිසුන්ගේ දෛනික දීවර ගාමීය පිපිදීම පටන් ගන්න වෙලාව තමයි මේ. ගොඩ දැන් නැලලි ඒ වලට කියන්නේ. එතකොට නිල් පාට දෙන දැන් තමයි ගැඹුරු. ඉතින් අපි ඒ වලින් බේරගෙන යනවා මේ. මීගමුව කලපුව බලන්න. මීගමුව කලපුව කියලා කියන්නේ ශ්‍රී ලාංකික ජනතාවගේ හදවත. සංචාරකයෙක් විදියට වාගේ බලනකොට මේ මීගමුව කලපුව ගොඩක් වැදගත් ජෛව විවිධත්වයෙන් යුක්ත කලපුවක් විදියට පෙන්වා දෙන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම ශිෂ්‍යයෙක් විදියට මට ගොඩක් එක්ස්පීරියන්ස් මේකෙන් ලබා ගන්න පුළුවන් වුණා. මගේ මේ ෆස්ට් ටයිම් බෝට් එක මෙහෙම සංචාරයකට ආපු. ඇත්තටම ලොකු එක්ස්පීරියන්ස් එකක් මේ කලපුව ගත්තට පස්සේ ලොකු සුන්දරත්වයක් තියෙනවා. මේක පරිසරයට හුඟක් වැදගත් වෙනවා. අපි මේක ආරක්ෂා කරගන්න කටයුතු කරන්න ඕනේ. ඇත්ත වශයෙන්ම අපි කඩලාන දැක්කා. ඒවා ඇත්තටම ජෛව විවිධත්වයෙන් යුක්තයි. Yeah, the lagoon is very pretty. I didn't expect to see so much open free water just around, and there's further away from the river and the town you get a lot more just free nature and little fish in the water and just a lot of free not shellfish but little shells around, which are really nice to look at. கொழும்பு நீர்கொழும்பு லகூன் அந்த கலப்பு பிரதேசத்துக்கு வந்திருந்தோம். கடலில் கனவு தடவை பயணம் செஞ்சுருக்கிறோம் இல்லையாண்டு இல்லை. ஆனால் இந்த இடத்துக்கு வந்தது வந்து புது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சு. இல்லை இப்போ நாங்கள் போகிற கடலில் வந்து அது ஃபுல்லாக வெட்ட வழியாக தான் இருக்கும். அங்கே வந்து பெருசாக பார்க்குறதுக்கு ஒன்று இருக்குது. அதுக்கு கீழே குனிஞ்சு பார்த்தா தண்ணியும் மீனும் தான் இருக்கும். ஆனால் இங்கே வந்து பார்க்குறப்ப சுற்றி நிறைய விஷயங்களை பார்க்கக்கூடிய மாதிரி. உதாரணத்துக்கு இந்த கண்டல் தாவரங்கள், அழிவு நிலையில் இருக்கிற கண்டல் தாவரங்கள் சரி, மீனுகள் சரி, அப்படின்னு நிறைய விஷயங்கள் பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருந்துச்சு. மற்றது நிறைய டூரிஸ்ட் வந்து இதை பயன்படுத்தி கொள்றதையும் பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருந்துச்சு. இந்த கலப்பானா இன்னொரு பக்கத்தில் பார்த்தா
இது அழிவடைஞ்சு கொண்டு போகிறோன்ற சொல்கிறது வந்து கொஞ்சம் கவலையான விஷயமா இருக்குது. மற்றபடி இங்கே வந்தது வந்து வித்தியாசமான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இந்த கடலில் போகிறதுக்கும் இந்த கலப்பில் பயணம் செய்கிறதுக்கும் நிறைய டிஃப்ரெண்ட்டான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிறத உணரக்கூடிய மாதிரி இருக்குது. මේ සුන්දරත්වය විඳිනව වගේම අපි එනකොටත් දැක්කා ගොඩක් තැන්වල පොලිතින් ප්ලාස්ටික් ඒ වගේ දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. හැබැයි ඒ අපිම කරපු ක්‍රියාකාරකම් වල ප්‍රතිඵලයක්. හැබැයි අපි කරන්න ඕනි මේක විනාශ නොවි ආරක්ෂා කරගන්න එක. Mana,